Erokamano nyakora mogi kuom medo ketera mogi TV omedo dhi nyime gi weche mamoko manyien mag migago. Ng'anyo mar kwedo dok e apisi gavana mar kaunti ma Meru Kawira Mwangaza odonjo odiechienge mar ariyo ka ng'anyo makamano ibago e bombe kaka Meru, Maua, Nkubu kod Kianjai. Jong'anyogo kwedo okang' mar jaga bajet ma Thurka Margaret Nyakango mar chiwo thuolo ne Mwangaza mondo dhi nyime gi tiyo kod omenda mag kaunti ma Meru. Kaluwore gi barua mochwal ne spika mar od bura ma Meru, Nyakango lero ni do nochungo okang' mar thecho oko Mwangaza e apisi kendo biro luwo chik e yo madwarore. Gisingo mar dhi nyime kod ng'anyo kaka nyaka chop gine ni Mwangaza wuok e apisi kaka gavana. Ukiona vile watu wa Meru wamejitokeza, ni vile wamechoka na uongozi wa Kawira Mwangaza. Na tulijua ya kwamba Kawira Mwangaza amekuwa impeached na sio gavana wa Meru. Na tunataka kuambia controller of budget ajue ya kwamba Kawira sio gavana wa Meru. Kwa hivyo kitu chochote anaweza fanya na Kawira atafanya kinyume ya sheria. Tunaomba serikali yetu, sababu tunakandamizwa na mama kama wana wa Israeli vyenye walikandamizwa na Sauro. Tunaomba rais wetu atuondolee gavana wetu Kawira Mwangaza mara hiyo, na kama sio sasa hivi. Sisi tunasema tutaendelea kuandamana tuanzia Jumatatu. Tutaendelea leo, tuendelee kesho, tuendelee Friday na mpaka next week tuendelee mpaka koti tupe another direction ya kusoya in Mutuma Ntwethinkia kama gavana wa nne wa Meru County. Tunasema mama aende, sababu mama ameshindwa na Meru. Utuletee mtu ambaye atasaidia. Kwa hivyo mimi naomba nikisema rais, tafadhali pale ulipo na koti zetu ni mahakama zetu, sikae chini haraka sana, siamue vile zinasaidia watu wa Meru.